Dobar dan. Danas ćemo raditi jednu hladnu salatu od tune. Radit ćemo je na garnituri od svježeg povrća. Uzet ćemo zelenu salatu, ovako ju zarolamo i siječemo želijene. Znači odabrali smo ove ovako malo hrustavije dijelove, bliže korijenu. Odmah ćemo staviti u posudu. Jedan kolup rajčice. Ovaj ostali dio ćemo narezati na sitne kockice. I ovdje ćemo pripremiti dresing. Znači naš preljev za ovu salatu. Ovako koristit ćemo majonezu, dodajemo malo vode, malo bijelog vina, aceto balsamico, maslinovo ulje, češnjak, kosani peršin, bijeli papar i stavit ćemo zrnca korijandera. To ćemo sve izmiješati, dodat ćemo još malo majoneze. I ne smijemo zaboraviti crveni luk. Ovako ćemo ga nakosati. Stavljamo više na jednu stranu, onda na ovu stranu stavljamo krastavce i na krastavce meso tune, ali ja mislim da će biti ovako dinamičnijeg izgleda. Crvenu papriku svježu ćemo ostaviti za dekoraciju, a salatu ćemo posuti s dresingom. Dekorirat ćemo ovako crvenom paprikom, svježom. I znači ovo je naše današnje jelo, hladna salata od tune. Ja vam želim dobar tek.